Doba zapravo nagrađuje svoje dobre studente, posebno one najuspešnije. Priznanje će dodijeliti dekan dobe dr. Vidim Pšenični, direktorka Jasna Dominko-Baloh i ambasador Republike Slovenije magistar Franci But. Ove godine podjeljujemo nagrade za dva najbolja diplomca u dodiplomskom studijskom programu poslovanja. Dva studenta su tokom studija postigla istu prosječnu ocjenu i to jako visoko. Prvi je diplomac Biljana Gorenčevska. Biljana Gorenčevska se u studijskoj godini 2008-2009 upisala na doba fakultetu u prvu godinu. Tokom studija je dosegla prosječnu ocjenu 9,6. Pored dinamičnog rada i ličnih obaveza izborila se sa zahtjevnim studijskim obavezama i u tome je bila više nego uspješna. Već smo nek 2 puta pleskali, još jedan. Drugi najbolji, a potpuno na istom rangu, u dodiplomskom studijskom programu poslovanje, diplomac Dijana Mitrović. I njena je ocjena 9,6, pokazala je veliku mjeru odgovornosti i sa pozitivnim pristupom prihvatala svaki strukovni izazov koji se odražava u njenoj uspješnosti. Čestitam!